Bu Sur. Kak Aja nih Pio. Puna buka guru, tinggal aku mengajar. Hana aku aja ke ibu Kan murung mantan mengajar. Tinggal aku semampu aja. Ika happy nah. Kakak tepulun tinggal aku semampu. Nah katanya nyan lo. Basa-basi manja nah. Hai Bu Sur. Udinga kan si Gamron sukses di Kemedana. Panena biasa mentang aja. Hana biasa ke. Ku kalian kan di harta-harta aja kan. Hana yang sukses sama si Raw. Tau anu orang kayak beda si Raw. Aja. Nyomunya lo pakai mandupnya kan. Ada anakku blok man. Coba hari galak dari Bu Sur. Hai Bu Sur. Sebenarnya Bu Sur kan tujuan lo njak kenal kan lo njak laki bantu saya badon. Bantu apa aja? Lagi nyu Bu. Rencana bukan lo ke tubuh belah. Angka asik mah lemanya. Rencana lo njak laki baron sih. Kiba tak pegaca. Hai. Anjir lonjo. Bu, ni bantu tak Bu nah. Kenapa lo laki lain Bu selain badon? Mah aja bah anjir lonjo. Kacit bah. Harus lebih nah, sang nah antara beli, lah kata besok gasa. Mana? Oh tapi tadi, mana? Baik Bu Sur. Makni, nenak mu'unan, mana? Pakon kadepu sapitri. Unak mu'unan. Anai, unung, nanak manunan, manu munak mu. Hengak nah, nenek nan, mu'unan, nan anu ni. Yes. Pakau kadepu. Mana mau ini mau nai. Nam nona anu no. Terbutuh anak ada punya sapitri. Nona anu nonan ini. Anak hai mana nom. Kapu kah sapitri. Noni mana? Buta ku ada sapitrinya. Lah dang cong. Yang pura rawat ke. Sama gue nak pergi rumah. Sauda. Wuih. Ya pas sampai rumah. Hai Sauda. Saya kan gua baru mau ibu suwer. Kuput kepada mau ibu pura-pura kayanya. Kujak ngutang mau bele ya. Maksudkah pura-pura kaya apa lah ya? Lupa hari jalin raai. Masa bawa kampung ini puji pura-pura kaya. Saya ada tamu mak ji. Ibi han kan? Anjut ibi pega. Bawa pane jut ibi kan mak asli ikai ya. Buat emang ai pada dalam hamil kan mak asli. Oh bitku wadah kulake kan ya gebi. Ulam ataba RZ tanium. Hi dia asli, god ada kualitas ji. Coba hari, hana aku tepu para konai sauda. Di kota Langsa malah dua bocah cabang. Kabar online pijit, ka follow laju kan RZ titanium. Nyat kualitas ji. Ada kenang hemodi, kenang sabun kan. Hani tam ji. Yang betul ka pegah sauda. Pegah ngapa deh? Kapan aku acok bah? Kau. Bagah abo, penan. Jangan kalian. Dia buah-buah kena. Kalian ada saya mata tuh ada di saya maka jika pegah menghanjahkan bak pelaku segala Bu Sur lelong kiban caraji kapreh manteng episode selanjutnya bah